Voin hi October ni somni pasari kumsang ni somni pathum zirtop ni ani a in zawain chibaile vek ule mituya parol alenbi sela Israel zozai on Israel ten dama chan chwa nge yan tumwanga zaido taka an nga lain al Qassam brigades tupuang tu Abu Obaida chuan Israel ten milon bomze lawangin lo thei lovin kan mi man zinga somnga vel chu kan da thaveta ti achua heng an kidnap zinga hian Israel sipai rank sang deu deu te po an telan ti khani a ram shwai tu tele an sipai pui chan ten an chan chwa nge ringin beisena sang taknen tumte a thlirin an lo thlir ve nge om si a al Qassam brigade se Hamas sipai chuan vortini in an mi man te hi an tha main shom takin rong takin an soisa ang ti po arin thei mittuya parol war cabinet mit khamasa emni alen bi sela Israel mi Hamas ten an kidnap sak chung ten an non na sat ema wangin war cabinet chuan Gaza a fuel petrol pek an tuma tang tinena in thleng tura in biak ni se an phutam chuan du lowila ti tian rel ani ome defense minister galanda chuan Gaza lu turin kan teng te ache shut to atibok Israel Hamas war Gaza a Israel tank an lut Israel sipai te chuan Hamas fir fiak te mun be turin ninga ni zan khan Gaza stripa tank an tir lut Israel Defense Force IDF te chuan airstrike mangin hun engamo chen Gaza stripa Hamas te mun hi an be to a khomwal lama tangpoa an be thwai tur thuan lo soi to ani tank te hi Gaza mar lama an luta target chen khat an be nuwa Israel lama an kirle photi sipai te chuan an soye ground invasion ang takin an lakal puilawa target chen khat an be chu stage dot le ta na an loin bua seina ni thon tar langa Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ground war nei tora anin bua sei mek thuwa soye nilai ni khan Israel hian airstrike mangin Hamas ho mun zani somnga vel akap le a UN humanitarian coordinator chuan Gaza khoi mun ma chu him to lo ni in atarlang Gaza Stripa Health Ministry chuan October ni saria Israel ne na anin dona chang khan Palestinian mi sangruk zanga vel an thito a anjinga hian no pang engamozat antel ti ansoya heti la hian US President Joe Biden chuan Hamas Ministry ina thia soiza thi arin tlak chi arinom lo ni na soive thung UN chuan Gaza a hospital somthum panga zinga som pani te chuan fuel an nei to lo wangle building te chia telveka wangin kharani to ti an soya Hamas ne na anin do nuwa Israel hian Gaza ramri te khar sakin eitur tuile mamodang telak lu theilovin adang ani mase US President Biden an inbiak na nei pui nuwa Egypt chuan Gaza Strip ne na anin rina Rafah border crossing hon RMT a chomdol na phurtu truck po engamozat lu tir an ni to mase truck lu tur zinga hian fuel phurero an la umlo chomdol na thoktu ti chuan fuel umlo chuan medical equipments water plant le ambulance te po man theilovin anom thwai dona thi po an pun pha don ni in an soye US in pong ka na thlenga mi somni pani an thi US main state a Livingston khwa a chuan anram huna nilai ni zan khan barle bowling area in pong ka na thlenga mi somni pani an thia hiam somruk vel anom buk nia soi ani police te chuan nimin thleng khan poi khoi tu hi an la zong meka police te chuan in pong ka na thlenna mun hi Mollison Way bowling alley Spare Time Recreation le Lincoln Street a Semijis Bar le Grill Restaurant ani thuan soya poi khoi na thlen tu hi kum som limi Robert Kat nia soi ani US Army Reserve a Firearms Instructor Louis Tunaya Mental Health Facility changa chuak nia soi ani bok main official ti chuan Kat hian aral thuam akol wangin midang tan po alom don ti soin police zarwalin anjong mek ti an soya Kata motor man hi Lisbona mu ani to bok Israel Hamas war October ni sari kumsang ni somni pathuma tanga Israel Hamas war wangin Gaza Health Ministry chuan mi sang sari somni pariat an thi to a chungzinga chuan no pang sang ni zakwa som pathum le meichia sang khaza sari pakwa an tel ati October ni som pasaria Israel airstrike wanga Gaza muna Al Ali Arabi Hospital thi zali somsari pakhat anom ti ani a
US intelligence report chuan mi za tanga zathumin kar ni inan ringa hi fin fia theilawani antibok hetianga civilian beina le Gaza mi puite tortirna chu US le Israel ram chian tha UAE Jordan Bahrain Saudi Arabia Oman Qatar Kuwait Egypt le Morocco ramten andem leti anpuanga Israel chuan Gaza Strip chu airstrike mangin abei chunzom zelani Hamas ruk bozinga foreigner anom nuala French mi somthum panga anthitel ti ani a French President Macron chuan Al-Qaeda le ISIS ho angin Hamas chu dorem atulati a West ram te tang ho turin asombok German Chancellor Olaf Scholz chuan EU ram somni pariati chu Brussels khopuya into khomna an nei tur thule Israel chuan manin veng turin digna nei ti an pompui don ni ina soye Hamas sipailam di Qassam brigade hotu Abu Obeida chuan mi kan ruk boshen mek zanhi somni zinga mi somnga don chu IDF airstrike bangin anthi to ati Russian Foreign Ministry thupuang tu Zakharov chuan Hamas palaiten Moscow anto atia engthunge anlo soipuiro apuang lo US China sarkar in biak na tura Israel Hamas war an soihorin ni in je thui tak anei arin October ni Syria Israel beina ruah manna bultum tu Sadi Barud deputy head of Hamas intelligence directorate chu IDF ten nimina anda tha Lebanon Israel ramria Hezbollah hote chetna le rocket ka thina wangte le indola chwa paltak thuta Israel chenna khosomli pathum dona mi puite sumhun hima sonan ni ti ansoye iwen chuan Gaza Stripa tui cho tuyal theile damdoi te chutlak chamani meka Rafah crossing atangin thon an nga yati US in do thlona ten Syria an bom familia fana Lelton sanga US in do thlona F-16 fighter jet panhi chuan zirtomni zingdar li le achanbe khan Syria ram khochaklam Iraq ram rishul Abu Kamal Khodai Fema Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ral thuam che kholnale sipai mun military facilities pani anbom Defense Secretary Lloyd Austin chuan heng mun atang te hian Iraq le Syria rama US sipai te chu Iran in athlop pol Hamas Islamic Jihad le Lebanon rama Hezbollah ten October ni som pasri tang to khan drone mangin voisom pakwalai anbei to a US contractor pakhat chu lungphu cholin athi pha to boka US sipai somni pani lain hliam antuar to bok Syria ram anbei chanhi manin benana anti ani thole Israel Hamas in dona nena ingkung kaina ne ani lawa Israel ai nam noi ve heklawa Iran le Syria rama US sipai te hum himna thil liaw liawani ti asoye White House thu chua ina atarlandanin nilai tho tania US President Joe Biden and Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei alo volok to angein US fighter jet te hian Syria rama Iran ral thuam che kholna le sipai mun military facilities te hi anbeita ani America ram sipai mun pui Pentagon chuan US F-16 fighter jet te chu US President Joe Biden a thupek anga che anni thua puanga Syria rama hian US sipai zakwa le Iraq rama sangni zanga anla chambanga sipai zakwa athon bel le ta ani Hamas hotu ti chuan Israel in do thlo na manga Gaza aphin ringa wangin an mission hostage zinga mi somnga don anti hlum to ti an puanga taktak nge dot thuleng propaganda mai ti fin fia the ni lawa Gaza Health Ministry chuan ni lai ni thleng khan Israel in do thlo na ten Gaza an bum ringa wanga Palestinian mithiza chu sangsari somni pariat antling to a thizinga nu naw sangni zakwa som pathum antel ati Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan nilai thotani khan UNA thu asoina a Israel in Gaza ram aphin hi ati to batlo chuan he indona mei pui al hian America ram hi aliaw tel ngei donani ati Israel chuan vo in hian Gaza ram lu chwa tumin in bua seina pe thua soinon le a Gaza ram hi zana teng tenen rolralin abe china Israel in do thlo na ti chuan Gaza a Hamas in khwarna te aphin reng boka Hamas ho to engamozat anda thathuan soya anti lumtak October ni Syria Israel run tu te zinga amazing hlap tu Hamas ho tulok Ibrahim Jabda Battalion Deputy Commander Rifat Abbas Battalion Commander Tarek Marov Combat Support Commander Thalak Antlang Zat Choi bok
Israel in Gaza alu chwalo chan pakhat zinga America in Syria le Iraq rama asipai nukhoi te rocket missile le drone laka avian himna tur air defense system changklung tak bunfel phot adu wangani Israel hian Hamas hi anwai bo tak tak thengem pathian thil rel dan hi siat phak rual ani lawa lalpa van tir kowin hagarin hena athutiam he maka alen ngei bok reng ani hagari le Ismaela tin lalpa van tir ko chuan an hena ipi hena kirle la athu thuinom ro ati a tin lalpa van tir ko vek chuan an hena itha te chu chiar sen lo khophia la tamin kalati pungang atile a tin lalpa van tir ko vek chuan an hena ngai te nawi paita a fapai shinganga lalpa chuan ishi omzia hi sha tak wang hian aminga chuan Ismaela isaturani ani chu mishing zinga ram sabeng tung ang ani chuan mitin adawanga mitinin ani po ando bokang a unaw zongjong depa a ombokang atile peka tin hagari chuan ama betu lalpa mingchu nang hi mu theitu pathiani nei ti inawu a heta nge hian mi mutu chu ke enzui zel emni o athi a chumi wang chuan tui chun chwa chu birla hai roi wa anita a ngaite kades le beret khoin kara a oma tin hagari chuan abrama chu fapa ashin saka tin abrama chuan afapa hagari shin chu aminga Ismaela asata a tin hagarin abramatan Ismaela shin lai chuan abrama chu kumsomriat le kumrukmi ani a hagari le Ismaela no chwa thu tin ai gupta mi hagari fapa abrahamatana ashina chuan anu isanlai sarin amu a chumi wang chuan abraham hena chuan he boy nu le afapa hi no chuak ro he boy nu fapa hi ka fapa isaka rolo apui torani theilawang ati a tin chu tho chu afapa wangin abraham ngai chuan thil thalo takani nima sela pathianin abraham hena chuan no pang chungchang thole I boy nu chungchang thole boy chungchang thu hi ingain thil thalo tak ni su se sarin inena thua soi zongjong chu zom ro isaka a hian itha ten latidon si a tin boy nu fapa po hian itha ani wangin chi ti thamzet kala siamang ati a ti chuan abraham chu jing taka athawa changle tui thol tuya khat ala a hagari ape a akokia achuan saka no pangpo chu kaltir ta a ti chuana kala bir seba thalera chuana awak ta a tin tui thola tui chu alo om talawa ti chuan no pang chu nimbuk pakhat noya ada tamaya tin no pang thi tur chu ke en ngam lawe ti wangin akala la fe thalka phak tok anga hian amazona chuana wathuta chuta ti chuan amazona chuana thua ring takin atrapta a tin pathiani no pang o chu sia a tin pathian van tir kovin wana changin hagari chu zuk awa anena hagar engi ti nge ni le lausu awomna ano pang o kha pathiani na siasin thola no pang kha kai thola ikutin chel ro ama chu chi ro pui taka ka siam dona sin ati a tin pathianin amit ati war saka tui chun chwa amuta ati chuana wakala tui thola chuan tui chu athun khata no pang chu a in tir ta a tin pathian chu no pang hena chuana om china alo thanglian zela thalera om china thalka thiammi alo nita a paran thalera chuana oma tin anu chuan ai gupta ramata nupui ane isaka US Air Force Marines an hiten Israel an thlengta US contingent landing video chu Israel TG channel anti chuaka France chuan helicopter carrier toneri helicopter tamtak le Marines za tamtak phur thei chu Israel biala atir ni in an report bok Britain Germany le Australia te poin he biala hian an sipai pol an tirve a Indo-long special force le Indo thlona le thil dangte Indona chanchin thar Defense Minister Yoav Galantan Hamas telaka Indona a chaktiamin hostage zanhi chuangte chanchwa atiam bok tun hun he thutluk na poimo tak siam na hun he Indona hi Israel te din chwale chwalo in nga na ni a October ni saria Hamas ten Indona chanin Israel mi meichia no pang pitar le putar te anthata he Indona hian kan chak nge yang IDF meichia le mipate October ni sari le Niryat Khan in ringlo ma ila theito pin kan beile tani Israel chungril zoka Hamas lut tur dangin darkar somni pali chungin offensive game kan ti theingala Indona azo chuan Israel mi te po thlamuang le lungmuang takin anom theito ang atir
America in Iron Dome missile defense system pani Israel a athon beldon Palestinian Yasser Abu Namas journalist athi Chinese government military le state link companies te chuan Western Siam technology chu anma ni ram kutchwa ka thak antuma anman mo le a Chinese investment domestic tech chu ama ain aletli velin atam IDF le ISA ten deputy head of Hamas intelligence directorate anthata IDF fighter jet 10 deputy head of the Hamas intelligence directorate Sadi Barut chen na in anbom IDF fighter jet 10 senior Hamas operative Pathum Daraj Tufa battalion anthata battalion commander Rifat Abaste battalion deputy commander Ibrahim Jotbale combat support commander Tarek Maraf te anni anin nyal bap mai Palestinian lamanilaw Hamas te ni kan be ni UNSC Israel envoy Erdan chuan UN's emergency sessiona remna lam hoi a theilo UNSC member hetilai local 10 Middle East conflict amo Israel le the Palestinian te buaina kan ngai twale done motisu Israel hi genocidal jihadist Hamas terror organization tenen indo kan ni democracy dan zomtha Israel modern day Nazis te kanin dawani ati Israel ambassador to the UN Gilad Erdan chuan members of the Security Council te hian Palestinian kandolo ti min shat sakro se heng barbaric Hamas terrorist te hian Israel van tuile le tangin min beya Hamas Nazi hoten an muapiang an thata intina lutin an that mia miani antibok Palestine Mansur member ti chuan remna zongang u tuna indona kan mu chan hi kan ram te kum tam tak lua sakan ni a heng Hamas in mu ho hi kumsom paruk chungzet Gaza Strip te takte a khungbe ni in indona voinga ma chon to an ni a humanitarian aid tan vote te u heng indona a thak tak top nan hian anti Russia in Middle East a thian tha anga hle a chung te chu Israel Iran the Palestinian Authority le Hamas te anni Hamas ten hostages an kolzani somni pali Qassam brigades te kolmek mi somnga chu Israel ten Hamas an beina anthi anti foreign ministers of Bahrain Egypt Jordan Kuwait Morocco Oman Qatar Saudi Arabia le the United Arab Emirates ten Israeli right to self defense an nei wangutin international law le Palestinian rights palzam the anilaw anti tukin zing khan na takin Israel an chele a du dana chu du lo dana omna ti ang main at thaglu tukin an chema saroka Israel thinrimna an tuarle silo khovelin Israel hian ngaidam ro senti a mase sakei baknei nam ti thinrim chu tople mai thei anilo apong puin Gaza hi an suwa samlawa Hamas ruai to te inle an tomna an rarel na mun le ral thuam anda ne te chu target big anni Palestinian lamtang Iran Syria Egypt Lebanon te chu Israel laka in rosa in ral thuam an pho chuak tan tabok an che thun huna che vengal turin US sipai tam takin Israel an thleng to a in dolong lian aircraft carrier po Israel venghim turin avirvut vutbok UK Germany France le Australia ten Israel pui turin sipai antir thoi don ti an soye Middle East a indona lian tak ain mun mek ani khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale thei te choni e